Ček. On sad tamo nas traže, sigurno. A neš ni ti skop. Imam 6. Evo ga, vidim ga. Aha, jedno mafije iza. Ušao u kuću, jel? Ušao u kuće, on je tam. Čekaj, otići kod njega go. I upalit TeamSpeak. Ajde. I pitat ga što tu radi. Evo. Evo, znači pravimo meeting demanja. Evo ga. Idem kod njega go. I ti skin sve sa sebe. Unmuted. Ajmo, idemo. All. 1, 2, 3. Dobro. Evo me, jel me čuješ? Jel me čuješ? Čujem. Reci. Demonja. Čujem. O čemu se radi? Ubijam vas zbog onog šupka Josipa Brdara. Pa čekaj, kakve veze to ima sa mnom? Idi, brate, raspravi to sa njim na Skype-u. Prvi gdje sam upao slučajno s vama, nisam ovo što je htio vas stream snajpat, kontu sam pa sam polako igrao. Druže, ti to radiš 8 streamova. Zato, to sam namjerno sad. Ja ga neće. Nastavio vas, zato što ali ja nisam bio, Juka poručim vam ja jebim mater i Test. ostavio sam sve informacije kad god hoće nešto obrati tu. Slušaj, ali nemoj da to radiš više u mom streamu, jel može? Neću. Šta je rekao? Alt F4. Eto, pošteno ljudi. Demon je officially retired. Čekaj, ma nije valjda da ćeš gasrat njega? Neću gasrat njega, došli su mi živci. Eto, Demonja, nisam radi tebe ugasio stream, ali si mi izvukao toliko dovoljno živaca, još plus dođe pred tebe, čovjek te u oči laže. Znači, ne mogu da vjerujem koliko... 2 puta mi se desilo ovo u zadnjoj sedmici, ne gasim stream radi njega, svejedno je 3,5 sata prošlo. Ne želi, zašto ću, razumiješ? Riješio sam se jednom tog problema i sad su opet počeli dolaziti. Ako imate problem s Josipom Brdarom, brate, otiđite sa njim na kameru, dođite čovjeku u facu, recite ono što mislite, nemojte nama da ovdje da remetite gejmove. On će normalno psovat, takvih je manira čovjek. Znači, on će normalno... Slušaj, sve je to red, sve je to fino, eto sad i ovaj se pojavio, stream sniper i priču za to. A ako imate neki problem, men se sad obrati. Znači, kad ugasi, imate na Discordu, našte obratite, da vam jebe mati redom. Jednom po jednom, znači javljate, ja jebem mati redom. Ima i kod mene isto moj Discord, podijeli ga slobodno. Znači, u chatu još dok traje i moj Instagram, sve i samo nek se... A mene možete kontaktirati za moralni razgovor. Više stupički materi s tim budalašnjima. Dobro, ništa. Ljudi, hvala vam svima. Hvala vam svima na lajkovima, gledanjima. Eto, nismo vam pružili neke gameove. 90% radi stream snajpera, 10% su bile druge stvari involved tu. Eto, to je to, nema tu šta više pričati. Nastavit ćemo da streamamo. Zamolio bi sve ljude. Ovo sad svi klipajte, izbacite hmoze. Ja ću samo časko, izvini Juka, ja ću samo sekund kompjuter, eto me odmah. Dobro, ja samo da završim stream da kažem ovako. Ovo da klipate svi sad hmoze, svi ovi koji izbacuju naše gameove, svi da klipate ovaj dio, Juka se obraća stream snajperima. Jel može? Znači, Juka se obraća stream snajperima. Čekaj, popijem tabletu. Znači, obraćam se svim stream snajperima. Svim ljudima koji imaju pub. What a shot! That was amazing chance for Manchester United.
Znači, svi vi koji imate, hvala ti Kiki na donaciji, živi zdrav bio, ne mogu, iznervirao sam se. Svi vi koji imate PUBG-ove, svi vi koji imate PUBG-ove i koji ih koristite za stream sniping, da li čitate, da li stream snajpate, šta radite, da li idete kod stranaca, pa kod nas, pa Amira, mene i tako dalje. Ja sam umoran od psovanja, umoran sam od toga. Ne mogu ostati hladan iz jednog razloga. Zato što možete to uraditi jedan game, 2 gejma, hajde zdravo, ali ne možeš to raditi čitavu noć. Boli me briga kako ti trošiš svoje vrijeme u životu, ne zanima me. Lezi, gledaj u plafon, ali glupo i nezrelo da to radiš. Ovdje nije samo demonja u pitanju, ovdje je njih 15 u pitanju i oni ljudi, Heisenberzi i oni svi, sva ta omladina, da li su to 10 godina... Umoran sam od života. Demonja, jebem ti mater, ja. Vidio. Evo, javio si isto. Jošu. Čovjek izdominira i otišao. Ne upozoravam vas, ne prijetim vam, ne upozoravam vas, jednostavno samo nemojte to raditi, nikom, ni meni, glupo je. Dosta prilika su iskoristili svi, iole pozitivni igrači PUBG-a, da zajedno pravimo svi zajebanciju i da igramo i da se zajebavamo. Mnogi od vas nikad nećete imati priliku da to imate iz jednog razloga, zato što ste uradili i radite ovo što radite. Ja vam želim sve najbolje, a vi dobro razmislite je li ovo retardirano od strane vas ili ne. Jednom, opet ponavljam, 1-2 puta je ok, ali nema smisla prelaziti svaku granicu. Prelazi svake mjere. I ovi taki su ljudi, oni psuju, oni će psovati i on će vam psovati do kraja, to je problem. Eto, ja sam odlučio da nije to ja dobar, ovi šupci. Nije to ja dobar, ovi loši. Oni tako hoće da izraze prema vama, da vam psuju, jebu vam mater i to je to. Ja neću, ja sam to radio prije pa sad kao neću. Nije zato što sam ja dobar, nego ipak se družim sa roditeljima djece koja me gledaju. I iz nekog poštovanja nešto to. Ovi je boli kurac. Nisam ja rekao da me Juka boli kurac, da je neko normalan, nikad mu niko ne bi jebao mater. Niko, nikada. Nego kad neko glumi bolesnoga majmuna, i znači koliko tebi već streamova, baš ovih demonja upada, znači nisam ja bio pun kurac streamova gdje on upa, i sad večeras isto šta radi, normalno da mu treba jebati sve šta ima. A ne sad ti mi uspije ništa ne posticati. Samo ga više pališ. Polako Eurodrmax. Dobro, car. Šta ja znam, ima sve to svoje, ali ne... Vidit ćeš, polako. Ništa, završavam ovo i to je to. U zdravlje, hvala svima ljudima koji su gledali i to je to. Volim vas, Juka. Ćao.